Yani aja di sini. Kali ini aku mau makan nasi Padang. Kita makan yuk guys. Ada daun singkong. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pete. Hmm. Ada rendang. Hmm. 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 Kayak udangnya gede banget guys. Hmm. 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 Hmm.
Sambelnya terlalu pedas, bikin hidung nggak meler. Hmm. 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 Oke guys, cukup sampai hari ini dulu video hari ini. Tunggu video saya selanjutnya ya. Bye bye.